name called Mr. Sojek. That is my name, Mr. Sojek. Those are my names. I'm the general manager of Red Records. So basically here at Red Records, we make many things, by the way. Yeah, we deal in audio. We make audio editing. We make videographer here. We make interviews on televisions. We make ceremonial capturings, and all in all, we combine and make. We launch. We manage musicians here. Mwese tumanje kubaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana. Ubu dushitse kuri studio isanzwe izwi cyane yitwa Red Records. Iyo studio ni studio izwi cyane muri Kampala. Mbese abaririmbyi benshi bakaba bamaze kwisohoreramwo, hakaba hari n'abaririmbyi dusanzeho mu kanya baza kubibwira. Muri market tutarandiriye, reka duhereze ijambo umuntu asanzwe ari we akuriye studio, mwene studio arashobora kubaramutsa akongera akabibwira. Turabaramukije mufasoni. Murakoze cyane. Banyita Margaret Kabasinga. Nkaba arije nanyi ni Red Records too. Nkaba mbashimiye mwese kuba muri hano. Nkaba nshimira n'Imana kuba yabagejeje hano amahoro. Ni studio ihuza abantu bose, ni umunyarwandakazi, abarundikazi nabo nuko abaganda abantu bose. Nkaba nababwira nka bamwe mu baririmbye ndaba barakoreye hano. Davido yakoreye hano indirimbo na Paraso ibayita Twatoba. Bafana akoreye hano, Rema n'Amakuru akoreye hano, Sibyamukisa n'abandi bahanzi baje bakorera hano indirimbo zabo benshi cyane. Tukaba naragize umugisha wo gukoresha aba producer bazi cyo gukora bari standard ku byo twakwitanti bigezweho. Kabariyo mpamvu rero nababwiye ni iyi studio ni studio ihuza abantu bose ntamagara abarundi, abanyarwanda, abaganda, abantu bose abana Kenya, abatanzania ko twaza mukaza muri studio yacu yitwa Red Records 2. Red Records 1 iri UK. Ndumva nabanezerewe cyane ndetse nabandi bose mwaba muzi mwababwira bakaza. Hano ni mu rugo, ni studio ihuza amahanga yose ndetse n'abaririmbyi bamwe nka Theo wo mu Rwanda. Album nshasha yose ayikoreye hano. Ni nazo ndirimbo ziri gukora hano cyane. Hari nino iri mu guhitinga bayita ngo bayihimbye ya Kagame, ariko ntago ari uvuga ngo ni ya Kagame, ariko nuko harimo amajambo nyine arimo izina ryiwe. N'abandi benshi cyane bakoreye hano. Muri make hari ikibazo twadushatse kubaza. Tugomba tukubaze hano muri studio yawe urabona imaze kubamwo abaririmbyi benshi, imaze kumenyekana. Mu kazi kawe ka misi yose hano ubona abaririmbyi baza hano uvuga neza ko bamaze kumenyekana cyane, bazwi nk'abahinga mu gukubita umuziki hano ku isi, bamaze kwinjira muri studio, uwo tubwira inde nande? Nababwira nkuko nababwira Davido. Indirimbo yakoze na Paraso bitwa Twatoba. Yakozwe n'umuproducer witwa Nashwanda. Na Bafana indirimbo nawe yakoze n'undi umwari bita Karo. Hari Sibyamukisa ni Brian Jeje nawe wayikoze. Yayikoreye hano, Rema nawe wayikoze. Ndumva abo bazwi cyane, ari abantu bazwi Theo bose babireba. Big artist in Rwanda baramuzi cyane. Nawe akoreye hano indirimbo nyinshi cyane yo beze ngo bazaruhira ubusa. Abantu benshi barayikunze cyane. Nawe amaze gukorera hano. Iyo uvuze Davido, ni Davido nyene umwe y'abantu bazi wo mu Nigeria. Birumvikana. Hanyuma twabonye ama video, twabonye hano mengo naho murakora ama video. Dukora video kenshi zirasoze, video turazikora zirasohoka, ziragaragara kuri televiziyo. Video muzareba yanditseho ngo Red Records, mujye menya ko yakorewe hano. Hano twicaye, hano mubona twicaye ni muri audio, ariko hariya ugisohoka gatoya hari office ya video. Kandi ntago ari ukora ama video y'indirimbo gusa, dufata ibirori by'amakwe, amapate, ama birthday, n'ibintu byinshi turabikora. Dufite ibikoresho byiza cyane.
aha turashaka rero urabona twebwe twaje tuva mu Burundi Bujumbura duca no mu Rwanda Dar es Salaam Tanzania na Sudani turajayo turashaka ubwire cyane cyane abaririmbyi batandukanye bari mu ivyo bihugu cyane cyane East Africa n'abandi bari nyuma yaho ikintu ushobora guhamagarira abandi baririmbyi. Ikintu ngomba kubabwira nababwira ngo ni karibu buri muntu wese turamwakira ukwari icyo ni cyambere kandi ikindi nababwira ngo dufite sound nziza cyane ntago ari ukuvuga ngo sukuvuga ngo wenda ndirase cyangwa ibyuma dukoresha ni ibyuma bituruka hanze UK nta cyuma na inagura inaha cyangwa se mu Bushinwa cyangwa se mu Bajapane ni ibintu byose biva hanze UK. Umuhanzi wese wari wese turamwakira uko aza ameze hano kuri studio Red Records. Tuhasanze umuririmbyi azwi cyane hano muri Kampala nawe nyene akaba ari karakora ururirimbo muri no studio bamwita Fireman ngira ngo ku bantu bamaze gutambura mu gihugu cy'u Buganda bagenda bamaze kumwumva bamaze gukorana indirimbo n'abandi bantu benshi araza kubitubwira nawe mu kanya tukaba tugira tumuhe ijambo. Sebo jebareko Sebo kali mjebareko wa Sebo kali Sebo tubade ekisoka tubade twagara utubulire linya nga wale abantu nga tebakumanyi Sebo bakutane nzo muyimbi go bayita Resonic Fireman musajja yesobola wano tukusanze wano ku studio bade okora ki wano ku studio Monsanze nga na waka gwena nga na project gyendi mukola nga akola luyimba kirabika wano je studio oyagala okusinga eno studio gyensinga okolera music wadenga studio nyingi waneno mu Kampala naye nga studios gyensinga okolera mu music era nga gyensinga okwagala okuva we nagizuula kakati nefuka studio yange era nga njagala nnyo ne ba producer bekosa nabo ne tukola oluganda ne tuberanga tukwatagana nnyo kale. Kirabika gwe okuyimbira wano si lunaku lusooka luno no si lunaku olusooka kuba nkozeewo ne ba producer abenjawulo nkozeewo akayimba akasooka ke bayita highlighter waliwo n'akayimba akamu ke bakaita abatusaabira then akayimba akamu bakayita komawo oba superlady. Yes. Oli muyimbi ndooza kunyimba zo olina wekakasa osobola tutekera makaroboozi katono nga n'abantu ne bawulira tekirina tabu tugende oh na 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 oh na 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 Fireman oh na 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 oh na 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 is a blue oh na 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 oh na 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 Red Record is here Resonic Fireman representing Dragon Fire chakabi ndowaza buli omu akutegedde na enyimba zo omuntu oba ayagala nyimba zo asobola zisangawa enyimba zange obanga ozagala osobola ogenda ku Majestic Plaza osobola ozisachinga osobola okujja ne wano wenyini ku Red Record osobola otuukirira abantu abasinga abenjawulo ng'aba promoters. Kale Sebo naffe ewaffe tulina abayimbi Loliro Farias waliwo n'abalala bangi nnyo tubadde twagala obatumireko obagambe ekintu oba oyagala bajje wano mukwasaganye simanyi osobola batumirako kakati kyenjagala okugamba nti buli muyimbi yenna ali mu kategole ya music mba ndina omutumira sijja tumira bukabo gambi naye buli muyimbi yenna asobola buli muyimbi yenna gwe kikwatako mba mutumira omuyimbi yenna ayagala okola nange kolabo nze sifaayo oba ovuddewa naye nga kasatu banga ekintu genda kikola mu bulungi era nga kasitanga obongo sazeewo okwatagana n'abantu bano salamu kale ngenze mu Red Record kati gwe niwo oba otusebutusa mu Red Record n'obuuza Fireman nze omuntu gwe bamanyi nnyo mu Fire wano mu Red Record era nga nkoleddewo ennyimba ezisinga kati nze njagala buli muyimbi yenna abaawulidde ekintu kino ng'anoonya ng'ayagala tukwatagane tekirina buzibu tubasobola okwasaganya era nga buli muyimbi muzzaamu amaanyi okubanga akola ekyo kyasuubira okola.
toyanziza sewo ndoza buri wo majya kutegera kare we baresewo kali murumvise ko twari kumwe n'umuririmbyi mu gihugu cy'u Buganda bita Fireman. Abantu benshi baramuzi cyane ngira ngo yashoboye kubidondora akabatanze n'ubutumwa bwiza. Ikindi naco aravuga ati umuntu wese afise impano yo kuririmba yo musaba ko atoyipfuvya ahubwo yogerageza iyi impano yiwe akayishira ku mugaragaro. Mushinga ntahe ndibaza ko ikirundi ucumva neza cyane. Agenda cyumva cyane kuko ndi umurundi kandi navukiye mu Burundi. Muri make bakwitande izina ryawe ry'akazi ni izina ryawe ry'ikirundi nyakuri. Izina ryanjye ry'akazi abenshi baramenyereye kuzina rya Magic System. So izina ryo kuva mu rugo novuga amazina urumva y'icyo bitaho ni ibyuma. Abenshi bacakunda gushaka ko pro bivanye na producer n'akazi kawe akazi kanje ka video. So Egome none wajino uje gute waje gukora iki nigiki cakuzanye hano mu gihugu cy'u Buganda? Kintu canzanye umwe wese naje gukora ama video naje no ibintu bitandukanye urabizi igihugu abenshi hariya turakunze gutembera kenshi duhiga ibintu bitandukanye. Egome ndumva cyane ko ari ibintu binezereje. None hoba hariho indirimbo nyinshi umaze gukora baguhamagaye uvuye mu gihugu cy'u Burundi uje kuzikorera no Kampala? No Kampala ndamaze gukora video zitatu mvuye mu Burundi. Okay, none hano mu gihugu cy'u Buganda bona ari igiki cakugoye uri kuraraba kubijanye n'akazi kawe ka misi yose? Ndavye no muri Kampala ubwa mbere nkuko mwavyumvise niyo studio nabonye yoba yamvutiye kuruta izindi studio. Abenshi ngaho home murabizi Buja Muinga intara zose ngaho muri Burundi maze gutembera benshi mu bimenya ko biciye ku banyamakuru kenshi za RFM za Culture bande bakivodo ngaho bamababivuze. Ndavye ibihugu genda uhereza Dar es Salaam. Iyi studio nasanze ari studio ikomeye cyane bakora ibikorwa vyiza cyane. So none abaririmbyi mumaze gukorana bari mu Burundi bakuzi basanzwe bazi imirimo yawe ubahamagarira gute ubatumira gute kugira ngo nabo kubijanye ni studio gira ico babwiye? Abo tumaze gukorana ikintu ca mbere no babwira nkuko mwavyumvise kwa bwenzanje ngaha nuko mwo kwitanga kandi ntimugume ruhande rumwe cyane nohera kuri Lolilo n'abandi nka Farias n'abandi Bienfizo n'abandi batandukanye. So mukagira iki mugatembera mukaza gukorera cyane no kuri no studio bafise sound nziza bafise ivyuma bigezeho nkuko mwavyumvise. Nibaze ko mu bikorwa wagiye urakora ushobora no kuzogaragaza igikorwa cawe cakorewe hano muri no studio n'abaririmbyi urako twahuriye. Nibaze ko nawe ufise ubundi buryo n'ubuhinga ugiye gukangurira abandi baririmbyi kugira ngo ntibagume bicano hamwe cyane nkuko sanzwe bamwe bamenyereye promoting ibintu nk'ivyo. Ndi wano ku Red Records. Yes. Niyo mo kuba producer ba Red Records. Bambita Silas. Yes. Wa Silas Pro abayimbi babato bambita. Ndina mirimo je kwa Red Records tukolera abayimbi abenjawulo nyimba. Tubane ba clients abava mu bife byenjawulo abava Kenya, Rwanda, Burundi. Nebifo bingi tukola mulimo mulungi wano ku Red Records cyekikuru. Kirabika wano mu studio wano oline nyimba nyingi zomaze gukorera ko wano. Oline nyimba zomaze gukora wano. Naye tubade twagaro tubulire abayimbi bomaze gukorera ko nyimba wano. Tukoledde ku bayimbi abenjawulo mu kifo kino. Nkoledeko Melody, nkoledeko Santana, nkoledeko
nkolereko abayimbi ab'enjawulo n'omuyimbi gwe bayita Genial ne Lumix the Dawn ba hip hoppers tubakolede ku nnyimba ng'ate zivudde bulungi. Naffe otulaba tuva Burundi naye tutambula buli wamu mu East Africa, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Sudani, naye tubadde twagala tubulire akantu kamu akoyagala katambule mu East Africa ku bayimbi bona. Ekintu kimu kyenjagala okubagamba kiri nti music kintu kya muwendo nnyo, naye ate music omulungi kintu kya muwendo nnyo. So eri buli muntu yenna omuyimbi ng'oyagala okukolera ennyimba ennungi, sound ennungi, wano we tuli ku Red Records kyekifo ekituufu nti omuyimbi yenna mu bulamu bwe ayagala bamukolereyo ekintu ekirungi, era ffe kyetukola mu kifo kino. Yes. Kyetukola mu kifo kino. Kale ssebo tweyanziza. Kale. Okole bulungi nga Mukama akukuume. Kale namwe mwebale kutukyalirako. Kale ssebo.